Naga leihali kuki militant kem mohongra by maragaji foothill Naga coordination committee na saklaga in hankamatin chokhaira. Naga People's Non-Cooperation Movement sada UNC na trade embargo hapokhaira. Yarwi gutom kaming kawaira. Gadam na wuivang changway na kanchute coaching khalei may na hapok ni haira. Lekhang Thor Tangkhul Express Pvt pau Rinmichon Khamsak in Abami dele. Pau ping may sai na nganang rumsa. Guki militant groups we came hongra gaji maramli Foothill Naga Coordination Committee FNCC na makhamaya phongshokhaira. Tingsat KMG Kangokpi District we Khamsak Village li hongwa haura kala Langkichoi Camp da hohaura da Janpao kashali FNCC na makhamaya phongshokha. Hi FNCC li zayka khrui mang maningla naka napingwi mashunli mathai khamina jihaira. SOO agreement review kasa adamli foothills li khalei naka napingwi sentiments li khaya shira gachi Manipur shorkarna duimi kahaina da FNCC na hanga. Duiji mide agitation ngasama kha achon naka ngalei li kuki militant grouping li nga khami pa mirada baw sampang hawa gachi committee jina kapishoka. FNCC na kahang tingsat kem gahoji naka ancestral leihali khalei kharam waiphaili shokhaya kha kuki kala naka alungli ashigata leihaura jigata kala kashi ochot mashok ngsak vai Manipur shorkarna responsibility phungrana gaji hangaira jigata angret rahaya kha Churachandpur kala gangbokpi matak naga ancestral land kakan kuki community na lifeline sada shijinda khalei shongfuji shungjao shunghaura da FNCC na hangmatin haira Gala FNCC jurisdiction li indigenous Naga leivawi khamaya mazangla illegal kuki village khalei saikorali kushamhaura da hangmatin haira Shorkarna Naga napingwi mashun kala ninga khariki mathaimia kha shongfuji kali khaina tangda kuki community li mashomi maraji haira Guki refugees kala atumui militants na Naga ngalehi drug trafficking kala illegal smuggling wuivang shigachingli machami lui maragachila FNCC na hangsanga UNC na thanda Naga abamni trade embargo hapokhaira hiwi maram yarina phapta khawai kala gadomi khawai kabishokhaira Naga napingwi mashun wuivang kasa trade embargo ji Naga gaban apam saikorali ngaya sailungin hapokhaina FMR application kala border fencing project sa khawai kasaji Naga naping na khokha kasa kala ningkhan sampang khawai movement ji ngazang ngasa khawai Indian shorkarwi ningai chakashi policy na da UNC na hanga Ara ningai ji thayauda ngakai khawai kasa kahaka khangran hili itum mangasunga kha itum hakla kahai kasak sampangra gaji hanga Hi Naga naping nation akha da okthuiki gachili sajagi da khaleina da hangsanga Hi Naga naping li Rai khangawangna chiwivang hili nginingka khawai tuitak kakhuina the UNC na hanga itumna leida khle situation wi kasa kala rashok kapai ji Naga kachivana phapta haira gaji hangda mashun magasa zakshila ka haijili khokhasa da ningshiya ngasung khawai UNC na Naga saikorali ngakawaira Naga naping na demand sada khaleji Naga naping kala Naga ngaleili gzu project kajivu wuivang Naga naping wi khamaya jang phalungra International Indo-Myanmar Leret Koho Bamli Naga naping wing leili movement restrictions ma parpaimara Naga homelandly imaginary border areas li detention harassment kala surveillance activities ngasamdu Naga homelandly border fencing project appropriate salu kala Indo-Naga peace process chi ningsanglak ina zata kathaga settlement li miken changmilu kachi he kapona Achiwi trade embargo hina saikorali sajira Hi gahai abamli inconveniences la ralapai kha democratic kala non-violent apongena agitation kasahina sajada khalei Naga napingwi ningjang phongshokta itumwi ningjang ji rashok ngasakra gaji shitsanga da UNC na hanga Hi Naga mipingwi non-cooperation movement hauga phokna itumi kachwat kachang hi ningyang da mayangsang mirang la khaina tangda jigata actions khwiwara ji haira Naga napingwi rakhara atam wuivang kala mashun wuivang movement hili katomi khawai UNC nanga kawaira Ngariong han mangai na khanui thot kasemli ningrin da changwei ko ho non-profit organization na kanchute coaching
angran Amei khalei maina haupok mihaira. Free football coaching chi worship katamna bing wuivang da direct tharuk thang bakshi ngariao phung hungpung li launch samia. Haugapok batch li St. George School kala Yukru Central School we katamnao hangshini zanga. Angran Amei chili aman makuila structured kanchute training mida athletic skills mathameng sak discipline teamwork kala ningkahaksang mikhavai kasanachi. Sportsmanship kala personal growth kanini li yangmida katamna bing warden ling soda extracurricular activities li mathada sashap khawai jangwaina katom khamina da hanga. Jangwai wi mingnin akhana kahang lemet kathem khalei khanu thodli semkhuida phasa kapha kharing kharak shur khawai kasat khami kala ngariao ngahanli ningasang katamna bingwi shongza kasemli ngjon khawai hi jangwai wi ningrinna ganjuthe hi khangriao mang maning mana hina acham aram khamatha teamwork kala khamakun semia gji hangsanga. Coaching sessions chili experienced trainers kala mentors na yangmira. Physical fitness, technical skills kala tactical awareness li yangasang curriculum shura dahanga. Jangwei hi ngriao ngahan wartam rin kala social initiatives mga ina khanui thot hakasang rekasang khui kharali ningrin sa non-profit organization na. Hornbill TV paume deep saikorali aircon pellets kap kazir kachi maramli naka journalist Union Manipur Anjum fact finding team na phakashok phongmi haira. Baume ji assignment zat kasali aircon thira kapse yakachina. Kaka baji zingkum magada thruk Ravini Ramai hoda phuba khuman wimi council sanapati li kapamina ji. Ocho chiling sunda ning khamong jan kharop ngatatei da zatkahai alungle khamashung chithei khui khawai terkar kasa leihau kala enchu wuivang maleilak eina baume pingli reka khrek attack kasa khalewi ninga khrik changda khamashung chi chithei khawai sada fact finding team sema mi gathum gazang enchum fact finding team na laisana badi district li wada police ramgathana ping lai gathana ping le wasam phanga gala deep saikorali kapse kachi apam chilila wayanga police custody li khalei ramai kala guwahati li ngahada khalei saikorali la fact finding team china phone na khang jackson phangachi dim china phag shokchi enchum na hithada phongmia kacha aircon kakap atam ni saikya maninga kha mi gatai lekasa ramai mathai thuwa ochochi gzing kharo kala lechui khangapan singet adam ni kashokna chi Saikorali First Aid Wuivang Lai Primary Health Center li khuiwa kahai hitharan ramnobing ochot chiwi maram thaina waji. Saikorali kapsa hawada kashaina ramaina voluntarily Lai PHC li vaya. Kala Village Authority Council members ina village headman mangali ningwang atayachi. Gala Saikorali khanghali ramaina ngachon khangaila phongshok ochot chiwi wang Dungjoy Police Station li FIR thasangaira. GPNS we azingni sazu khawai kala sathat khawai kasawi sections kala arms ekwe azingni phai tarik thumada khathang thasang hairaji Sanapati police na accused li tukhanarli prompt action khui khami enchum na acknowledge sai hangda khalei fact finding report hi final verdict na gachi meaning mana kha khar chanji verify sa khawai apong na da enchum na hanga Investigations at Mahung Talayagachi Enchum Nathai, Kala Ochochi verify Sava Kangaili, cooperate Saragachi Lahanga. Misagazi Kala Katila, Shokapai, Yari Pamni Kudlai devices or weapons Kangasher Maleilak Singli, condemn Kasai Nang Soda, responsible Mili Puksakavai, Mushunina investigate Sakavai, Enchum Nangakauhera. India we northeast hi rare earth elements ku shokapai khamataya apam sada shokapai apong leitale rare earth elements kala kankhana minerals kate India we technological kala clean energy ningrin wiwang shijinwai kabai northeast hi potential apam ngasata le hanga Economic Times Power Tishuda Geological Survey of India GSI ne lithium graphite vanadium cobalt nickel kala rare earth elements kate Arunachal Pradesh Assam Meghalaya Manipur kala Nagaland li khalei machut khwaira deposits chi 70 million tons langraji jithada sada northeast we na chigatha kankhana elements chi khushok kha India na ngalei kate we na lok khui switang sakapai apong leidle ogathili rare earth supply chain China ngalei we na kuchunga shoktaleya
Hangda khalei mineral pingchi electronics, defense equipment, renewable energy storage systems kala electric car battery sikatha kasemni zangda northeastly khaleji shijin khuyaka India wi rakhara hakasang rekasang le apong kahaka khuikhara ngasara da kachihan leya. Community saikorali national highways li kahap maleilak zat ngasa khawai kapo protest simikshor kuthum kada pamhair. People's Progressive Alliance Manipur PPAM wi kagatom zangda protest ji awang sekmai kanba nupilup kala ima ki mairana sekmai bazar le makhokmiya. Protest kasaji ayana zimiksho ka kuthum mathang sai. Chingri ina protest kasaji li shinausan shagathum kadana sharukhuya. Suspension of operations SOO agreement wi kasai kasang wi eina cookie armed groups na generally maintain now bingli masak masak tuwada Infal Times le imagi mera president DH Sujatana muring pa phong shoka shokta khalei human rights crisis na kachi hangda Manipur hi SOO group na siege sahira generally ungwa ka sali ka hapji slow genocide na da hanghaira Maidai Bingzang the community saikorali free movement leng sakhavai shorgarna ngararik ngawau khami lekhai tranmang athumui protest ji ngasamrada sujatana hanga Maidai nobing ST lisli zangkhawai kapo maramli aya dop awang lekai le campaign rungmi hair Angran Angyeji Eastern Sporting Association Maidai Tribe Union MMTU na Arampai Tengol Village Volunteers kala UFO li ngshikda makhokhamina 2026 nationwide census mraranglaka Maidai Nauping scheduled tribe listly zang sakhawai kala illegal immigrants twing sakhawai kapo maramne campaign gazatna Angran Angyechli matume pingna Bangladesh kala Myanmar we eina illegal immigrants taraka ragazang kala China apam hiwi indigenous mibingli sagaze maramli matuisang roka Gala Maidai community li scheduled tribe status constitutional protection mikhavai kapo maramli hangchithaya BM Modi unglabai da leida khle alungli Manipur Governor Ajay Kumar Phala Nathanda ruling MLAs kala senior state official ping Raj Bhavan li high level gazipam haira gazipji wuivang ki maramni gapam khala pawhe kasang atamai na dangda horzak kahai phongkhami maleirang saya IT Power Tishuda Gazip Chili BJP State President A. Sharda Devi, former Chief Minister N. Biren Singh, Speaker Thokchom Satyaprada Singh, Chief Secretary Bunit Kumar Koil, Security Advisor Kuldeep Singh Kala, DGP Rajiv Singh Zanga. IT we Shitsangapai Power Tishuda Ayawi Gazipchi Prime Minister Narendra Modi Unra Kachili Musundalera Dahanga. Baura kahaya tishuda BM Modi Manipuli kachang hiwi tarik tradag tumthang ungmangra. State authorities na high profile VVIP ungi kachiwi khangran sada khangran kasa baula samphanga. Prime Minister na Mizoram we Bairapi Sairang railway line tharkat kami kahai thili ungapai apong khalina ji. Modi na Guwahati shwang Bhupen Hazarika birth centenary khamayon lila ungsang lapaya ji. Chiweina Aizwali Railway Project chi ngathorpong tram khaili thargat kamilaga Jorachanpur li unglapai Jorachanpur li yari gazip Peace Crown li khuika laga ngshun kangla Imphali walaga Imphal we eina ngshun pungkhani makhai shikhali zathaulabaya dahanga Jorachanpur Angran Angye chili Gangbok Piwi Kuki Civil Society Organizations la machang mangra da pauchina hanga Modi ungi kichi wuivang Imphal kala Jorachanpur li khangran chakchangda khalei shaya Gangla Fort li ming thingthrada phanga chanchapui angran angai semdalei ot kasa jili misha khalangda ngalangjang dalei security khaleila thaya da IT pauchina hanga Latluida ajawi khamata ya pauping Nakale hale Kuki militant camp Mohongra bai maragji foothill naka Coordination Committee na saklaga in hangkamatin chokhaira. Naga People's Non-Cooperation Movement sada UNC na trade embargo hapokhaira. Yarwi gutom kaminga kawaira. Gadam na wuivang changwei na kanchute coaching khalei na hapokmi haira. Ajo pau hiling changhaira. Pau ngana da khlei Nathum saikorali ringpha kala khamaya simikshong sasiran.